Бисмилlah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Svedočinava la ilaha illallah, hem svedočinava Muhammeda Rasulullah, Ramazansko dive, opančto dive. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Пенело пекамбери салаллаху алейхи ва салям, дека окова со акушала пе родителен, на нети колко дженети. Па поченали о сахаба, ја Расулуллах, кој тано од вас со акушала коркори пе родителен? Кој од вас кјамари чип, кој од вас дилино, ја Расулуллах, коркорите акушил пе деја пе даде? Па пенела, зарем на неа гер, чим дуј акушена пе. Акава акушила акалескире родителја, хем акава акушила лескире родителја. Зарем на неа гер ко Аллах дека ола коркори акушена пе родителен. Хема савке мануша, на нети кој ко дженети. Ко авдисутно време и чип ули буд вулгарно. Алам кој екзамани кај со мануша на ракена пи чип, на ракена, усвари на халовена и вулгарност обила чипе Аллах субхану таала би чалгија оприленде. Сарсо спомнингју миек пути. Ковди со одно време Аллах субхану таала ладжакирала и манушен ко пештар зидја кере. О мануша кувена лайф ко TikTok. Акушена пе јеке кеа, акушена јеке кескире даја, јеке кескире даде. Би джанидор дека ко Аллах ескире акјата но агер дека коркоре акушала пе даја. Еке муслиманеске асавке лафија наличинена. Еке муслиманескере асавке тематике ладжаво. Еке муслиманеске те анылпе ко асавке ситуација ладжаво. Да не дозволимо те авеки асавки ситуација, а камоли па те акушилти чип. Сек хадисе ма карјака завршина, ек мануш акушлае Абу Бакере. Акушлале. Садок парило филми Абу Бакерески. Hem ovda akuşlali napa. Pa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunga hem dura kirgap. Abu Bakr penga acbe po hari ya Rasulullah. Şungan korkori te kanensar. Celo vreme akušlama. Na irangumneske lafi. Pa eke irangumneske je klafi. Je klafi irangumneske ya Rasulullah ma kanat sarkapene holangan mangitu. Pa penala o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadok na irangam o melekja Allah eskire irangetuki. Пакет почпинган тиране о мелекја дура кирге пехем нашле. Пана лечине ке пекамбереските бишало те кај со мелекја нашле. Молина Аллах субхану ва таала текрала мен пошкарам леко простирала мен ги. Саламу алейкум рахматуллах.